Konnichiwa minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Maghinapon tabay. Kining video ha kay part 3 sa upat diin atong gi-conjugate ang usa ka verb, taberu, sa kagatos nga lain-laing conjugation nga common sa pangadlaw-adlaw nga Nihongo. Karon atong tukion ang conjugations numero 51 hasta 75. Kuyog kada usa niini ang formula ug usa ka ehemplo nga sentence. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa kagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga sinultian sa hinapon. Ug kining lisuna murag mosuma total niining mga lisuna pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb kay usa ka common nga root-dropping verb, taberu, nga pasabot mukaon. Ang mga lain-laing conjugations kay mogamit sa dictionary form, taberu, og sa te form, tabete, conjunctive form, tabe, ang plain negative non-past form, tabenai, ug ang plain past form, tabeta. Niining puntoha, akong giasumir nga kamaon na kamo-conjugate og bisan unsang root-dropping verb. Kung dili pagani, palihog bansaya una, paagis pag-review sa atong leksyon 26. Kining video ha kay ikatulo sa upat din atong i-conjugate ang taberu o mukaon sa 25 kalain-laing conjugation. Kining mga conjugation na mulangkob sa paghatag og pagdawat og aksyon, dili na mobuhat, tokoro, mga punto sa panahon, pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, ug mga pseudonouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason, ug ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisan kuan pa. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Numero 51, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te form sa verb plus ageru sa plain speech og sashi ageru sa humble speech. Bali, te ageru og te sashi ageru. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa pagkaon sa ubang tao, tabete ageru sa plain og tabete sashi ageru sa humble speech. Atong ehemplo, kung niluto gani ni Miss Hayashi, mukaon ko. Bali, niluto gani ni Miss Hayashi, ako siyang tagaan sa aksyon nga akong kanon iyang niluto. Hayashi-san no ryori nara tabete agemasu. Hayashi-san no ryori nara tabete agemasu. O Hayashi-san no ryori nara tabete sashiagemasu. Hayashi-san no ryori nara tabete sashiagemasu. Numero 52, paghatag kanako o sa mga tao nga suod kanako sa aksyon. Ang formula kay te form sa verb plus kureru para sa plain speech o te form plus kudasaru kung honorific speech. Te kureru o te kudasaru. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang aksyon sa pagkaon. Tabete kureru sa plain, tabete kudasaru sa honorific. Kung mukaon kas akong niluto, malipay kaayo ko. Bali, kung ihatag nimo kanako ang aksyon nga mukaon kas akong niluto, malipay gyud ko. Boku no ryori o tabete kuretara totemo ureshii desu. Boku no ryori o tabete kuretara totemo ureshii desu. O watashi no ryori o tabete kudasattara totemo ureshii desu. Watashi no ryori o tabete kudasattara totemo ureshii desu. Numero 53, mudawat sa aksyon. Ang formula kay te form sa verb plus morao para sa plain o te form sa verb plus itadaku sa humble speech.
te moraw o te itadaku. Leksyon 69 ug 70 gihapon kini. Modawat ko sa aksyon sa pagkaon. Tabete moraw sa plain, tabete itadaku sa humble speech. Gusto ko nga mukaon ka sa akong niluto. Sa laing pagkasulti, gusto ko modawat gikan kanimo sa aksyon nga mukaon ka sa akong niluto. Boku no ryori o kimi ni tabete moraitai desu. Boku no ryori o kimi ni tabete moraitai desu. O watashi no ryori o anata ni, o mas maayo hinganlan nimo ang tao, unya tabete itadakitai desu. Watashi no ryori o anata ni tabete itadakitai desu. Numero 54. Dili na mo buhat. Ang formula kay nai form sa verb. Ang nai himuong nakunaru. Leksyon 72. Dili na mo kaon. Tabe nakunaru. Tabe nakunaru. Kung mukaon kag hamburger karon, di na ka mukaog panihapon. Mabusog naman. Ima hanbaga wo tabetara bangohan wo tabe nakunaru. Ima hanbaga wo tabetara bangohan wo tabe nakunaru. Numero 55. Mubuhat na karon mismo. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Mukaon na karon mismo. Taberu tokoro. Taberu tokoro. Karon mukaon na gyud unta kog panihapon. Ima wa bangohan wo taberu tokoro desu. Ima wa bangohan wo taberu tokoro desu. Numero 56. Naas tunga-tunga sa pagbuhat. Ang formula kay progressive form o teiru form sa verb plus tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa pagkaon. Tabeteiru tokoro. Tabeteiru tokoro. Karon naakos tunga-tunga sa pagkaon. Nagkaon ko karon. Busa ayaw kog sa muka. Ima wa bangohan wo tabeteiru tokoro desu. Ima wa bangohan wo tabeteiru tokoro desu. Numero 57. Bag-o ra na humagbuhat. Ang formula kay plain past o ta form sa verb plus tokoro. Ta tokoro. Leksyon 66 gihapon. Bag-o ra na humagkaon. Tabeta tokoro. Tabeta tokoro. Maupagyoy paghuman akong kaon. Ima wa bangohan wo tabeta tokoro desu. Ima wa bangohan wo tabeta tokoro desu. Numero 58. Hapit gyud mo buhat. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud nakakaon. Taberu tokoro datta. Taberu tokoro datta. Hapit gyud ko nakakaon og panos nga pagkaon. Watashi wa kusatta tabemono o taberu tokoro deshita. Watashi wa kusatta tabemono o taberu tokoro deshita. Numero 59. Pag-ekspresar og tumong. Mauni konjugasyon na gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari, o mupauli o mubalik. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Leksyon 67. Aron mokaon. Tabe ni. Tabe ni. Si Mr. Smith mo pauli kada adlaw aron mokaog paniudto. Smith-san wa mainichi hiru gohan wo tabe ni kairimasu. Smith-san wa mainichi hiru gohan wo tabe ni kairimasu. Numero 60. Tumong gihapon. Gamiton taning konjugasyon na sa bisag unsang verb nga anaa sa main clause. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus tameni. Ru tameni. Leksyon 67 gihapon. Aron mokaon. Taberu tameni. Taberu tameni. Si Mr. Smith nagtrabaho aron makakaon. Smith-san wa taberu tame ni shigoto shimasu. Smith-san wa taberu tame ni shigoto shimasu.
Numero 61. Modesidir nga mubuhat. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Modesidir nga mukaon. Taberu koto ni suru. Taberu koto ni suru. Karong adlaw, midesidir ko nga mukaog panihapon sa alas 7 gabi. O mukaon kog panihapon karong alas 7 sa gabi. Kyo wa gogo 7時に晩ご飯を食べることにしました。今日は午後7時に晩ご飯を食べることにしました。Numero 62. Modesidir nga dili mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Modesidir nga dili mukaon. Tabenai koto ni suru. Tabenai koto ni suru. Modesidir ko nga di mukaog panihapon karong gabi. O di ko mukaog panihapon karong gabi. Konya wa bangohan wo tabenai koto ni suru. Konya wa bangohan wo tabenai koto ni suru. Numero 63. Modesidir nga mubuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Modesidir isip balaod nga mukaon. Taberu koto ni shiteiru. Taberu koto ni shiteiru. Nakadesidir na ko nga mukaog pamahaw kada adlaw. O mukaon nagyud kog pamahaw kada adlaw. Watashi wa mainichi asa gohan wo taberu koto ni shiteiru. Watashi wa mainichi asa gohan wo taberu koto ni shiteiru. Numero 64. Modesidir isip balaod o kostumbre nga di na mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Modesidir isip balaod o kostumbre nga di na mukaon. Tabenai koto ni shiteiru. Tabenai koto ni shiteiru. Tungod sa akong high blood, di na ko mukaog karne. Ko ketsatsu shou de niku o tabenai koto ni shiteimasu. Ko ketsatsu shou de niku o tabenai koto ni shiteimasu. Numero 65. Madesisyonan nga mubuhat. Bali, laing tao nga wa hinganli ang mubuhat sa desisyon para nimo. Ang formula kay ru form sa verb plus koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mukaon. Taberu koto ni naru. Taberu koto ni naru. Nahukman nga mangaon ta sa sushi restaurant karong gabi. Konya wa sushi ya de bangohan wo taberu koto ni natta. Konya wa sushi ya de bangohan wo taberu koto ni natta. Numero 66. Madesisyonan nga di na mubuhat. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di na mukaon. Tabenai koto ni naru. Tabenai koto ni naru. Nahukman nga karong adlaw dili ta mangaon og snack. Kyo wa snack wo tabenai koto ni narimashita. Kyo wa snack wo tabenai koto ni narimashita. Numero 67. Madesisyonan nga mubuhat isip balaod. Ang formula kay ru form o dictionary form sa verb plus koto ni natteiru. Ru koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mukaon isip balaod. Taberu koto ni natteiru. Taberu koto ni natteiru. Nahukman nga mukaon kog utanon kada adlaw. Watashi wa mainichi yasai wo taberu koto ni natteimasu. Watashi wa mainichi yasai wo taberu koto ni natteimasu. Numero 68. Madesisyonan nga di mubuhat isip balaod. Ang formula kay nai form sa verb plus koto ni natteiru. Nai
koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mukaon isip balaod. Tabenai koto ni natteiru. Tabenai koto ni natteiru. Nahukman nga si Lola dili na mukaon og mantikaon nga pagkaon. Oba-san wa aburappoi tabemono o tabenai koto ni natteiru. Oba-san wa aburappoi tabemono o tabenai koto ni natteiru. Numero 69. Basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamoshirenai. Leksyon 74. Basin mukaon. Taberu kamoshirenai. Taberu kamoshirenai. Basin mikaon na si Mr. Smith og paniudto. Smith-san wa mo hiru gohan wo tabeta kamoshiremasen. Smith-san wa mo hiru gohan wo tabeta kamoshiremasen. Numero 70. Tingali. Bali, 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Leksyon 74 gihapon. Mukaon tingali. Taberu daro. Taberu daro. Si Mr. Smith, mikaon tingali anang restauranta. Smith-san wa ano restaurante tabeta desho. Smith-san wa ano restaurante tabeta desho. 71. Siguradong mubuhat. Bali, sobra 80% tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigainai. Leksyon 74 gihapon. Siguradong mukaon. Taberu ni chigainai. Taberu ni chigainai. Si Mr. Smith siguradong mukaon og sushi anang restauranta. Smith-san wa ano restaurante sushi o taberu ni chigainai. Smith-san wa ano restaurante sushi o taberu ni chigainai. Numero 72. Dapat lang mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus has. Leksyon 76. Dapat lang nga mukaon. Taberu hazu. Taberu hazu. Tungod kay hapon siya, dapat lang nga mukaon siya sushi. Kare wa Nihonjin dakara sushi o taberu hazu desu. Kare wa Nihonjin dakara sushi o taberu hazu desu. 73. Rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Leksyon 77. Rason nga mukaon. Taberu wake. Taberu wake. Kabaw bakas rason ngano ang hapon kusog mukaon og isda. Nihonjin ga sakana o taksang taberu wake wa shitte imasu ka? Nihonjin ga sakana o taksang taberu wake wa shitte imasu ka? Numero 74. Bisan. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Leksyon 78. Gamiton ta ang noni kung ang atong main clause ang atong sentence kay way kahilambigitan sa naminaw. Pues ang atong sentence di pwede nga usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o pangutana sa naminaw. Bisan mokaon. Taberu noni. Taberu noni. Gigutom gihapon siya bisag mikaon siya dakong paniudto. Kanojo wa hiru gohan o taksan tabeta noni onaka ga mada suite iru. Kanojo wa hiru gohan o taksan tabeta noni onaka ga mada suite iru. Numero 75 o katapusang conjugation ining video ha. Bisan gihapon. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variations ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamiton ta ang keredomo kung ang atong sentence usa ka hangyo, suhestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag mokaon. Taberu keredomo. Taberu keredomo. Bisag mikaon na kag paniudto,
kuyog lang gihapon namo sa restaurant. Hirugohan mo tabeta keredomo, bokutachi to restaurant ni koi. Hirugohan mo tabeta keredomo, bokutachi to restaurant ni koi. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod us kagatos. Ang passive tense, causative tense, o causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya muhunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton og dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamay donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.